Tamasa na Thymmei ke bacupan long malau snem ban buram pene bat kentiu Riti Dustur tenrai lapun ketno menhakar penyau trik urisau arja psau hamadan wiking jayau kani Tamasa kamut nudu tenrai ni nudu pasdang lapun long eka da kaseng kasi kemi pasdang eka nudu snem arjar puar da kecing trilang bak tourism kesoka Jylla Shushu kani Tamasa kala long ke papau syakmat bah hak ba sei bat peni Riti Dustur ke Jylla haki arsngi kani Tamasa ladan ki ko berwai bat syat tenrai ki skate bat ki film nalor ke cing ko pen idur ba brio hakani ke sngi pen kod ki Tamasa lawan ban sakhi do ba Cyril V Darlong Dengdo IAS Director of Tourism Uswamnil Tembe IAS Director of Puli Puthi nalor ki we pan Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya